granica Bosne i Hercegovine. Šta je naučila i kakva znanja je tamo stekla i primijenila ovdje u Bosni i Hercegovini. Možemo je sada pitati iz prve ruke. Belma, dobro vam večer, hvala što ste ovdje i možete li s nama podijeliti svoje iskustvo uplovljavanja u svijet nauke i na koji način ste se u tom čarobnom svijetu, neistraženom svijetu snašli i otkrili nešto novo, nešto vrlo strano meni koji sam pročitao da je to hemijska struktura lijeka. Hvala vam svima na pozivu. Ja sam ustala tako da stana da me svi vidite, ja sam malo vamo. Kao što su me predstavili, ja sam Belma Malspajs, trenutno radim kao direktorica poslovnog razvoja za finski startup Analysis Mode. Završila sam master studije u Švedskoj i tamo sam završila apliciranu, to je primijenjenu biotehnologiju. Ja bih voljela da svoju priču krenem malo više kako sam došla do tog mastera. Mislim da je tu bila moja jedan od najvećih prekretnica mog života. Ja sam studirala genetiku na Internacionalnom Bučkom univerzitetu i kad sam završavala svoje studije, kao i većina studenata na finalnim godinama, bila sam jako izgubljena. Nisam znala šta želim, nisam znala da li želim da ostanem, da li želim da idem, da li sam spremna, da li je fakultet koji je privatni fakultet mene spremio za nešto što je vani, što je nešto komplikovanije i što je strašno. I u svom tom nekom bunilu sam propustila sve prijave za mastere vani i ta me situacija nekako dovela do toga da poziram godinu. Pozirala sam godinu između svog bachelora i mastera. U toj godini dana sam uspjela da nađem posao koji mi malo zabavio. Radila sam kao online profesorca engleskog jezika sa klijentima koji su bili iz Japana, iz Tajlanda, iz Vijetnama. I dok sam radila, tražila sam negdje sebi da nađem gdje želim da idem i šta želim da radim. I iskreno, najveći razlog zbog koji sam ja izabrala tada Švedsku je bilo to što tamo ima najmanje naših ljudi. Ja sam htjela da idem negdje gdje će mene cijela okolina natjerati da ja konstantno izlazim iz svojih komfort zona. Jer sam ja bila osoba koja nije bila spremna da stoji i priča pred ljudima, nije znala da priđe i upozna nekoga, nije znala šta znači networking, nije znala ništa nisam znala. I sama sam tražila prijave, sama sam pisala motivaciona pisma, CV-eve, sve sam sama radila, bez da me je naumpalo u jednom trenutku da pitam nekoga za pomoć. Hvala Bogu, život uvijek donese meni je barem uvijek donosio ljude koji su me motivirali i pomagali u tim nekim mojim idejama i željama. I ja sam odlučila da krenem za Švedsku zato što sam tu našla program koji je bio jako super, stipendije koje su bile jako dostupne i švedska edukacija, njihova edukacija cijela Skandinavije, nešto što je baš na nivou. I onda sam 2019. godine dobila informaciju, sam dobila stipendiju koja mi pokriva školovanje u Švedskoj. Tamo kad sam otišla, ja sam otišla sa idejom da ću ja tamo doći i naći brzo posao, jer ta stipendija nažalost nije pokrivala moje troškove života u Švedskoj, koji su, što sami znate, nisu baš mali. I meni je trebalo nekih pola godine da nađem posao tamo. Ja sam svojim roditeljima nikad neću biti možda dovoljno zahvalna za količinu truda i samog novca koji su oni morali tada da mi šalju dok sam se ja tamo snalazila i tražila poslove i u McDonald'su i u Burger Kingu i ne znam, sve sam tražila zato što morala sam naći nešto. I funny enough, posao sam našla na Facebook grupi. Facebook grupa Uppsala, grad u kojem sam studirala, kratko nešto i ja se javim tu djevojci koja je postavila taj posao i dobijem posao kao lični asistent u njegovatelju u Švedsku. Ja sam tu upazila jednog dječaka sa posebnim potrebama i to sam radila u sklopu svojih studija. Ja sam, kad sam na fakultetu bila i sve te neke stvari koje su se odvijale u to vrijeme, ja sam svaki dan, ja sam jedno semestra kad sam tek došla upoznala preko 100-200 ljudi.
bilo je nemoguće ne pričati s ljudima, bilo je nemoguće stajati u ćošku i čekati da ti neko priđe, jer ćeš ostati sam. To je stvarno, to je takav moment kad ti stvarno dođeš sam negdje i sve što radiš, moraš da radiš sam. Uspjela sam, dok smo imali jedan od ovih predmeta na masteru koji se zvao strukture makromolekula, tad smo počeli da radimo sa nekim softverima koje ja do tad nisam nikad vidjela. U Bosni, koliko znam, ni dan danas nema ljudi koji rade to. Ja sam uspjela da opet navodno izađem iz svoje komfort zone i probam nešto novo. Ja nisam nikakvog iskustva sa softverima imala, ni sa programiranjem, ni sa strukturama proteina i svega toga. Meni je to bilo jako zanimljivo. Meni je vrijeme koje sam provodila tu prolazilo jako brzo. I nakon toga, opet završavam master, opet nova raskaznica na životu i opet životni udarac. Nikad u životu nijedan životni put nije linaran. Ne postoji životni put, ne postoji nijedna životna putanja nijednog čovjeka koji ide samo uzlaznom putanjom. Nemoguće. Ja sam završavala master sa idejom da upišem doktorat, industrijski doktorat, ja ću da idem vani, ostaću vani. Uspjela sam da prođem kroz intervju jako veliki doktorski projekata. Išla sam u Brisel na intervjue koji su bili financirani od strane Europske unije, prošla u top 2 kandidata za najbolju industrijski doktorat ikad. I ja se sjećam, sjedla sam, jela sam ćevape, ti mi je došao mail da me nisu primili. Nisu me primili. Ja sam sve bilo organizovala, ja sam sve u Holandiju, ja sve srijeđala, ja sam u svom izbugona sam. Inače, tu sam par mjeseci i ništa sad. Pa ćemo sad. Nema, moramo sve opet iz početka i onda sam tražila posao. Tada sam pokušavala da ove stvari koje sam radila u Švedskoj prenesem ovdje, to je sve jako teško. Onda sam našla posao u jednoj našoj firmi ovdje, gdje sam radila u struci. Međutim, lekcije koje sam tu naučila su bile moje životne lekcije vezane za bitnost mentalnog zdravlja i bitnost zdrave radne okoline. Zdrave radne okoline i koliko zapravo jedno okruženje koje na oko pruža jako super priliku je za mene vremenom postalo nešto što mi je ubilo svaku moguću ljubav za ono što radim. Srećom, kontaktirao me moj trenutni šef na LinkedInu sa pitanjem da li imam 30 minuta svog vremena da izdvojim za njega, da popričam o tome kako umjetna inteligencija, to je artificial intelligence, može pomoći u mom dnevnom poslu. To je bilo prije godinu dana, ja sam sada već preko pola godine u toj firmi, radim posao iz snova, dobila sam posao gdje sam uspjela sve ove stvari koje sam radila do sad da spojim na jedno mjesto. Znači ja nedelju čekam jedva i da se budim na plenju da radim svoj posao. I tek danas, kad sam uspjela sve to, ono što želim da čujete od mene su samo par poruka kako i koje su stvari koje su bitne da dođete do ovog momenta. Kao što sam već rekla da nijedna priča, nijednog čovjeka uspješnog nije ista, ali iza svakog uspješnog čovjeka postoji struktura života koje su jako slične. Svaki od uspješnih ljudi, nebitno bilo da li su to bile žene ili muškarci, svaki od uspješnih ljudi jako dobro cijeni svoje vrijeme. Vaše vrijeme je vaše blago. Stvari u koje vi trošite svoje vrijeme je nešto što je meni trebalo 27 godina da stvarno shvatim bitnost onoga što ja konzumiram svakodnevno. Da li ću ja izabrati danas da slušam neki podcast koji će mi nešto naučiti ili ću ja izabrati da pola sata scrollam po Instagramu što prođe ovako. To jako brzo prođe vrijeme, jako brzo prolazi. Druga stvar. Opet se vraćam na ovaj put, ničiji nije isti, nemojte nikada da se upoređujete sa drugim ljudima. Jedina stvar koju treba da se upoređujete je ono što ste vi bili dan prije. Dan prije i ono
koliko ste uspjeli da izvučete iz sebe najbolje. I treća stvar koju bih htjela da kažem na kraju su ljudi. Imate svoje ljude oko sebe, vjerujte svojim ljudima i jako dobro pazite ko su ljudi s kojima se okružujete. Jedna rečenica koja je stvarno statistički se pokazala, tačno je da ste prosjek 5 ljudi koji vas okružuju. I to jako dobro pazite na to, zato što pored svih ovih stvari koje se dešavaju, oni će jako puno da utječu na to kako će vaš život da izgleda. Od vašeg mentalnog zdravlja do vaših dnevnih navika, do podrške koju ćete da imate, ako imate neku luđačku ideju koju niko ne vjeruje, oni trebaju da budu ti koji će vas naučiti kako da ostvarite svoje želje i ciljeve. To je to od mene. Ovo inače naš Asi, koji je navikao ovdje da navečer spava kad mu je hladno i sad mu je naučeno zašto ne može da uđe. I uporno ulazi i upravo je ušao. Uspio. Dobro, mi smo na njegovu. Pa da niko nije levičan kao da. Veoma hvala puno na podijeljenom iskustvu. Zaista inspirativno i hrabro u nekim trenucima što svakako trebaju čuti mlade žene i mladi muškarci da nauče nešto iz vašeg primjera i da se usude koračati